Kapanyawsan po karing kakasal king parokyo. Mr. Anthony Palma Tadeo, amanok nangan king Babo Pangulo, Porac, Pampanga. Anak dia di Ariel Calma Tadeo, Engine Trotman, Palma. Ama katalagang kasal kang Miss Jen Escamillan Serrano at tagahalong Porac, Pampanga. Anak dia Reni Careon Serrano at Jenny Sunico Escamilan. Makasadyang kasal king September 6, 2026 sa maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Poblasyon, Porac, Pampanga. Mr. John Niel Lacandola Pineda, amanok nangan king Sepong Bulaon, Porac, Pampanga. Anak dari Bonifacio Kalilong Pineda at Imelda de Leon Lacandola, ama talagang kasal kang Miss Casey Butalyon David at taga Zone 6, Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Anak dari Frankie Pineda David at Margie Antolia Butalon. Makasadyang kasal king September 13, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Poblasyon, Porac, Pampanga. Mr. Samuel Losada Libuna, amanok nangan King Miracle Street, Bahay Pari, Mekawayan City, Bulacan. Anak dari Sani Libuna at Lorna Losada, ang makatalagang kasal kang Miss Remilyn Basister Santos at taga Miracle Street, Mekawayan City, Bulacan. Anak dari Roberto Santos at Monsit Basister, makasadyang kasal king August 22, 2026, ang maganap king parokya ng Santo Niño Village, Barangay Kamalig, Mekawayan City, Bulacan. Nung sakali pungatin kayong balong maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, malyari pong agad tamong ipayabot, king kaya katamong kura paroko, o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Yabetaya naman po ing kaladwa ng Isidro Lansangan and Marcel Daus. Yabetaya naman po yung kaladwa ng Basilio Bernardino Cunanan para king kayang 10th anniversary.
talakad tamo po para king dalit a pamuklat. Ay simula ng pagmumukan, ang kanyang papuri ay manatili magpagkailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating magkakalahatan. Pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpagkailanman. Dakilang gawain ng Diyos, dapat parangalan ng tanang mga tao, sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpagkailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan. Pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpagkailanman. Ang kanyang papuri ay manatili magpagkailanman. Makilabas kami po sa masandala pamupuran ng kandila king altar. Luklok tamo po sagli. Sorry po king kaya kaming kapabayan, talakad tamo po.
King lagyuning ipa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. King ginumantabe ake kayo, At keka antimurin. adwan tamo pamuing kapatawaran ng Diyos sa ting metong at metong, huling ding puso tamo maralas lang makasara, at kasing luwalas ning king apong Ginoo. Yagkas tamong miyagnanagna ng kapanyisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, Diyos, sa mayupayang tutu, at at kaya kayo kapatad. kapatad. Uling ni kasala kong bina, kingisip amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ding sabla, king malambat ng panahon, pinili ming balayan ng Israel, bang ipakilala ning lagyo mo karing sablang bansa. Ing anak mong Yeso Kristo, pepalino na kinging kapatawaran at biye, ila ring kabiyas nun ding sablang sasalpantaya kaya. Gawan ming metong alugal ning tunay pamitabno ing kekang iglesia, para karing sablang magdulap keka. Banding hanggang sa gabal at sabat milakola ating pibanjan daring sablang bansa at kultura. Ibulalag dala ring libong lupa ning lugod, apepakit mo kay kami, kang Yeso Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginoo karin taong pinili na, na lumwat, iligtas da kayo. Inyadaptan nyo, itang mayap at matulid. At sasabyanan ning Ginoo, karetang taong dayuhan, amegin dake ning balen, a pinili na, amalugod, at susuyo kaya, ampong mangiling, kingaldo ning sabat, ampon tapat, tutupad, king kayang kasunduan. Idalara kayo, King Sion, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipanalanginan. At tanggapan kula, ring ayin, sakripisyong darawon nyo, king kanakong altar. Mayaw siyang bale, pipanalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impong pakibata mo, O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring sablang bansa. O Diyos, bustan mong puryanda ko, ring sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana, king lupa mong malam. Banging meto sikluban, abalo na ingke kang kaburian, ating pigkalob ng kaligtasan. O Diyos, bustan mong puryanda ko, ring sablang bansa. Bustan mo lang bansa tumula at dalit saya, uling alang pamangabiran, ingke kang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patno bayan. O Diyos, bustan mong puryanda ko, ring sablang bansa. Manano na sana ding tao, O Diyos, ikay karelang purian, ika sana ing purian, ning meto sikluban, panwana nakatamungan ning Diyos. Sana igalang det pitakutan, no ka rin man. O Diyos, bustan mong puryanda ko, ring sablang bansa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Ikayong pagano, uyning asabi ko kaya kayo. Mi padala ko karing pagano, anting karelang apostol. At ipagmaragul ko, ing kasuywan ko kaya kayo. Mekad, king kapamilatana niti, ding ka na akong sariling kalahi, apangalaluan da kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo. At karing paralan ayan, malyari ko lang iligtas ding aliwa karela. Nung kanitang ding kalahi ko, misakwilla, ingyato naman, milapit yaking Diyos. Pota kayang matanggap lang pasibayo kaya, nano ing maging bunga na niti. Alang aliwa, nuneing pangasublirang bie, ring taong metena. Uling ebyasang manaliwa isiping Diyos, tungkol karing kayang pipilinan at panwanan. Tungkol naman kaya kayong pagano, kanitang minuna, kayo mamin tuking Diyos. Dapat, ngeni, tinggap yu ing lunos na ning Diyos, uli ring era pamaminturing Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, ake kayong tinggap, ding Hudyo, ngeni ila naman ring mamin tuking Diyos, bang ila naman malyari rang kamtan ing lunos na. Uling pepaboren na lang, mga bihag ning Diyos ding sablang tao, king karelang kapanyalang sanganan, bang malyari neng ipakit karela, ing kayang lunos, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungining maya pabalita. Ni Jesus penaral ni ing mayap abalita, tungkol king kayaryaning banwa, at pepakayap na la naman ding tao, king miyaya luwarang sakit at kapanandaman. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo.
Likwaning Jesusing Henesaret at mintaya king sasakupan daring syudad ning Tiro at Sidon. Ing metong nga kananeyang manoknangan, king lugalay itali napit siya kaya nga nang dinulong. Makamalagino, anak ng David, malunos ko po kanako. Alipanan na ng demonyo yung anak kong babae, masakit siyang totoong dadalanan. Dapat bitasang peke bata ni Jesus, at ginapit la kaya ring alagad at peke sabi ra kaya. Palakwan yun nakatamo patugutan tutukyan, at tutuyang masigla. Kanita nga nang may kibat Jesus, mituburan ko bukod mo karing tupa ng melili ng Israel. Panamdam na kaniti ng kananeya, linapit siya't siniklod king harapan ng Jesus. So, panyo na ako sa Gino, nga nang may kisabing mayap. Dapat may kiba siya Jesus, mayap ingkuanan ng pamanganding anak at iugse karingaso. Tutupoy ita Gino, nga nang may kibating babay. Dapat agyang dingaso makapangano man king mumug, at mga ugse king lamesa daring karelang amo. Kanita nga nang may kibat Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan, metopad ing kekangaduan. Kanita mo rin kinayapya ing anak ning kananeya. Itiya ing mayap abalita ning Gino. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po. Ate ko pong adwang paggawa kaya kayo bayo tamo magumpisa mo muna. Sabihin nyo king kasiping nyo, sopa na kaning Diyos. Pangadwa, sabihin nyo king kasiping nyo, kutang nyo, ating kang sese aso. Nanuya lagyu ing aso yu. Cookie, Kendra, Blossom, Snake, Justin, Abby, Michael. Ano ang pangalan ng aso nyo? Ako po, dati pitula ring aso ko, walwalwala breed. Itang metong peteneng Abdul, Jairid. Itang metong petenen itang Gilden. Karening makatagan na 5 aso, ing peka, paborito ko, itang binyena kanako ng anak ng Vice Gov, Idale. Ing lagyo na po, Pakdi. Bre po ngakit? Pakdi! Pakdi! Pakdi, pakdi, pakdi! Uy! Tatakot siya po kanya nesa niya karengaso. Ipakdi! O ba't man niya setangaso? Nino kaya kayong kasiping yung matudtod ng aso? Itang metong kong aso pe, doktor ke. Ginuko? Malyapaking medical city yung binayad ko. Pakdi. Ing pamanganda. Nang kay malpa. King pamangan ning tao. And the point of the gospel here today is, o ba't neng kay, mas kaluguran tala ring aso, kesa kareng tao. Diba, kayo pagating kong lakad, pati nga pon, busy ka, sigurado aga na ka mo, aru, pamenga ng aso ko. Muli tapa, pakanangke ing aso ko. Baliw po,
ba't ko po makabebe, di ba? At balo yun nung makananing albog ka rin. Nga nanitang meto nga matwa. Kabang kasabi na yung ngapuna, at tsukeniking porak. Opo, kumusta ka? Okay po, Lola. Ikayo po. Kumusta ko, Ken? O yun na, makalbog na yung bali. Kaya pamekaton nasi. Ala pang abiyas. Ingawas kanita, hand-to-mouth existence. King makabebe po ngeni at karengalwa pang lugar ang makalbog. Ela makapagobra ring tao. Ring mag-tricycle. Ela makapagbiyahe. Miyabili siya po pintig puso yung pakdi. Hand-to-mouth existence. Ing panakit, andang eningaldo, yang kananda bukas. At nung apulo ng aldo, alang obra, apulo nung aldo magkakasakit, maninton agyang abiyas mo. Hey, pamenga ni ngaso ko. Did you ever thought of may nga no kaya ring taong pakakalulo? Kabang as nakasikan ing uran ay tet makalbogla. Atin kayo bang plano para kareng pakakalulo? Atin kang planong pagawang bale, ating kang planong saling saken, ating kang planong mag-Disneyland, ating kang planong mag-Japan, ating kang planong saling Birkin 25 o Mini Kelly. Ating ka bang plano kareng kalulo? O yan, ngayon pong Aldo, ma-indakla ring bayong fiesta committee ng parokya o ling malapit na yung founding anniversary tamo, 425 years. Gusto ko, Agnes? 431. Kulang yung anam. Ating kapiesta na nga pong tali. Michael, king parata nga selebrasyon, naning programa tamo para kareng pakakalulo. Di ba pag magpiesta tilang Miss Gay, atin lang Liga, atin lang Zumba, atin lang miyali-aliwa bakan ta kanong maging masaya ing selebrasyon. Atin tabang programa kareng pakakalulo. Bali po, sinabi ng Pope Francis kanita nga na, if you don't have any programs for the poor, close your church because it ceases to be a church. Translation, nung alakang plano kareng pakakalulo, eka, Kristiyano. King gospel po ngeni, ating metong taga-Kainaan, meaning Gentile, Jew, linapit siya kang Jesus, mumuna bala mo insultuan ni nga pong ginu, iting babay, amanyad habag, pakalulo, King Diyos. Kay ba't king karelang pamagdebati, nga naning babae, kasi nga ng Isos, ing pamanganing tao, biye kay wari king aso. Bala mo inaos na yung aso, ing babae. Kay ba't nga naning babae, wari po agyang naman ing mumug, ampoing tagan, papakan ka ring aso. Nung aso ko kong laweyo, okay mo po, panenayang ko ing manabo king lamesayo. At nga naning gino, you are a woman of faith.
At binyen na ni nga pong ginuingan niya wara na ning babae. Baliw pa yung mensay na kakatamo ning kay nanay woman. Kung hindi mo ko matignan bilang tao, kahit tignan mo na lang ako bilang aso, that if we can be kinder to pakdi and to dogs, well, treat me like a dog. And then do care for me. Madalas po sasabihan tamo, king sawop na ni nga pong Ginoo. King umpisa, sinabi yu, inutos ko, sabihin nyo king kasiping yu, sopa na kaning Diyos. Sa sopa nakatamo ning Diyos. Pero makanano nakatamong sopan ning Diyos. We are God's help. Itamo yung sawop na ni nga pong Ginoo. Para makasawpi nga pong Ginoo kareng mangailangan. Itamo yung kayang gamat para mabot kareti. You are God's help. We are God's help. Potang sopa na kaning Diyos. Sopanda ka. Kasi yako yung sawop na ning Diyos. You see, ating kong kaluguran na doktora, mamag-medical mission niya. Mintana po kay katamo. Kitnang ke, Dok, bakit ka nagme-medical mission? Yung pekibat na po. Siyempre po kaming mga doktor, sanay sa medical mission. Pero, sa totoo lang po, kasi lumaki kami sa mga lolo at lola namin, lumaki kami kay mama at papa, nakikita namin ang pagtulong nila sa kapwa. Can you say that to your family? Na yung mga anak nyo lalaking matulungin, kasi nakikita nila sa mga magulang at lolo at lola nila ang matulungin sa mga nangangailangan. Bali po yung peka-paborito kong dili king misa. Metong palaluan naman yung peka-paborito ay correct myself. Offertory. Alwa po uling ating mag-offer sobri. Mamuna po yun ang kakureta. Pero po tang manakit kong ring penga rito, kido ring anak dang mga lati, patalanding sobre, kay bating anak yung mabot. It was a very beautiful scene for me. Malatila pa rin anak tuturudan nila how to give. Kasi bilang anak, ang balo mo is how to get. How to receive. And then a beautiful picture of a young child with her hand tied on the hand of her mother and then offering something to God. A very, very beautiful moment that will make me smile and believe in the kindness of human heart. Kauli po kanya yung salubong niya kaya kayo nga sa'yo. At nung nanayaman lagyo, ayo kaya, pakdi! Baby, pakdi! May nga naka, pakdi! Aro, makaba nakabok, paurod na naka, 700 pesos. Aro, dinilo yun ay pakdi! Bango-bango pakdi. We love dogs. And the gospel jolts us today. Sabihan na rin pakakalulot mga ilangan. Kung hindi mo ako matignan bilang tao,
ituring mo na lang ako bilang aso. Pakdi! Pakdi! Baby, tuki ka pa mo kang J.R.O. Pakdi! Talakad tamo po. Sasalpantaya ko. King Diyos, Diyos. si pang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayaning banalay espiritu, ni bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, si pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ku, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. Manalangin tamo king Diyos, kaya katamong ipa, may buklat king kayang puso, at may bale-bale ka ring sablang magdulap kaya. Ing kaya katamong panalangin, Ginoo pakiramdaman me, kaya kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para king banala kapulungan, maging tunay asanang tandaning kapanayan para karing sabla. Ampong makabuklat na lang tanggapan ding dayo, pakakalulo at ding makaranas pamangulila, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing pamuntok ning bansa, aywasan dasar, impaintulot ingkayalan malasakit, ampong paboritismo. Bagkos, magsikap la sa aking pamisasan metong, pamikakapatad, at pamipante-pante, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing manimuna karing miyayaliwang reliyon, mananunasa ng impamyadiwa king pamaniwala, maging dala na ning makabaldugang pamitamitam, pamyayanduangan ampong kapanayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing mesalanta o biktimaring bagyo, at mga lakas sauran, albog at aliwapa. Mirinan lasanang mabilis sa kasaupan, iba't karing manungkulan, ampon mapagmalasakit at kaparang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing kekatang pamilya at parokya, lumabong sana yung lugod ampong kagalangan king metong at alang nino man ing makaramdam kingila aliwala o may papaborenla, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Yabe tala naman po, king kaya katamong panalangin, ring kapasalamatan Daddy Joy and Randy Reyes, Medalla Gutierrez, Florita Timbol, Doctors Eder and Angel Dizon, Teng Calajao, Eloy and Bebot Dizon, pati po rin karelang Ana Katapu, Ryan and Melanie Peña, Lito and Anita Urbano, Melita Espino, Romel and Ann Musni, Senator Lito and Marisa Lapid, Peter Nepomuceno, Mayor Jing BM Jen and Mayor Lenny Capil, Vice Governor Dennis and Madam Yoli Pineda, Isa Sweets and Lucy Miranda, Ali Anishete, Wilma Fernandez, Daga Morales, Geng Carlos, Alvin and Rosario Sunga, Hengsler, Lana and Gar Manalo, Lynn and J.R. Santos, Bonnie and Sita Tuason, Romel and Let Tadike,
Albert and Dolores Abinsay, Cynthia Dizon Pizarro, Rowan Musni, Imelda Gutierrez, Karina Sunga Balingit, Grace and Mehmet Pascual. Biyabay tayo ng puking panalangin tamo di Rosita De Leon, Maureen Castro, Fernando, Among Ferdavid, Among Alan Sikat, Ron Dizon, Among Marlon Cunanan, Mochart Panlaki, Zach Karen, June Pascual, Terry, ang popuking Kapaldananda de Milagros Bautista, and for the personal intention of Among Rainiel Tolentino. Ipanalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me inke kang balayan. O Diyos sa ipamiya mo sana pa tulutan kapilan man ng maging metong kayong makabukod at makagyo na kayong sariling grupo. Nunay bagkus gawan mo kayong metong at tunay komunidad ang makabuklat ka ring sablang tao at king sablang pamangailangan alang-alang kang Kristong Ginumi. Amen. Mula sa iyo,
Manalangin baling kaya katamong dawon, matanggapya, harapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanas saning ginuiting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, iapagming dulang ning kaya kang anak, para kareting hanggang bisang makisulo, para karing banal at para karing palpikasala, para karing kalulo at ding mabandi. Ibiyeme kaya kaming anak mong Yeso Kristo. Mabiyasa kaya sana kayang munye, karing sablang manyawad, pamangan at lugod. Edimot, amugmug o mitagan, nuning pamanganin kaya kayang sarili. Anti mo yung daraptan na keti kaya kaming Yeso, sa anak mo't ginu, manggaman king alananga. Amen. Yung ginu manatili ya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yat na ring puso yu. Makayat na no king ginu. Pasalamatan taya, ing ginu Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat matulid ing pasalamatan da kang parati numan karinib pa. Diyos king alananga lubos mayupaya. Alang ko pa singawas mo kay kami king metong abayo at lalong makapagmulalang biye. O Diyos ning lugod at pakalulo, parati kang makasadyang mamatawad. Makasalanan kami at agkatan mo kayong manalig king kaya kang pakalulo. Ulit-ulit, lebagan miying kaya kang kasunduan, dapat emo kay pepayong burisan. King kapag mulalan at kapasalamatan, pakyabe milaring siwala mi karing koro ning banwa, bangi pa siya ging upaya ning kaya kang lugod at idalit ing kaligtasan mi kang Kristo at ngaming kakanta. Tunay kang banalib pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalam pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylasa at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya kaya piraso ne. Binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan kananye. Itiya ing kanakong katawan amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at talanganggang tipan. Mibubu para kaya kayo, para karing sablang tao, bang kanita may patawaran laring kasalanan. Taptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi paing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo, darawon mi akeka tinape ng biye, kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing papalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapakumbabaming pagamuha mo, kini kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Bang miganap yaking lugod kambe ng Leon, 14, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino Pasiano, rin kaya kaming obispo at ding pari. Ganakan mo na rin kapatid ming pepainawa, maninayang subling miya ding mayang unabye. Lalong-lalo na rin kaladwa king purgatorio. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biela nangga. Kaya ba ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, Isan Roque, Iyapong Tali, ding apostol at ding santo, tinupad king malmong kaburyan king kakabaning panahon, poryanda ka, paligayan manggaman king alananga. King kapamilatan ng Kristo, Kambena at Kea, ipang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupuryanda ka parangalan, manggaman king alananga. King kakatamong malugod at mapamakalulong ibpa, mahusta mo king amanong piro na kakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasahupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo.
Emo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nunalawen mo yung kasalpantayan ning kaya kang iglesia. Pamayapan may bilugan agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan ng ginumanatili, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tamo po mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayo nga. Peace be with you. Inyo yung kordero ng Diyos, sing midalako king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayayawos king apunan na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat tigkas miyay nga mano mo. Kumayap na ako.
ang ating maunawaan. Dakilan ang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maunawaan sa pag-ibig niya ang Panginoon. Manalangin tamo. Diyos ay pami, lalangan mo kayong pasibayo kapamilatan ng tinapi ng biyening kay kanganak, at kapamilatan ng kapatawaran na ala ng kupas yatad kay kami. Saupan mo kami namang ibalik yung biyering kapatad ming manayang patawaran mi, at may buklat no ring puso mi bang tanggapan ng karelang kapatawaran ng kabening kapasalamatan. Gustan mong maging metong kayong komunidad, anong numiyapag na sanita sing metong at metong kayong dagaya ng biyel, at pakayap mong lugod. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapa mo po sagli. Mumuna po, balo tamo, dakal tamo, kapatad, kasalukuyan, makalbog, ping makabebe pong ganang salo, stranded no ring marakalataw, no work. Kaya pin po, panyawad tala pong sao, agya nga salita lamong abiyas, apanganda. Rata pong bisa mag-donate, in kind or cash, pwede kayo pong muntaking office ng secretary, para sao po kareng kaparatamong tao who are right now living in a subhuman condition. At kambena po nita, agkatang ko po ring komi and the asherets para po pingkakatamong special collection for the poor. Karene pong tawong mangailangan pingkakatamong sao na isa kala emuking danom nuneking danop. Metong nila mo pong beses mamangan, king metong ayaldo, mangan lalas stress ng gat panapon, bakan taytang abak ug tubengi, mikitikit siya king metong apamangan. Dakal pong salamat, king kaya kayong pamanyaw.
At ngayon po gampanan tamo, malapit na po yung bear. Mepit na ng Agosto, bali na sabihin malapit na yung Pasko. At bago tamo ba yung Pasko, atin pa mong dawon, November 1, at syempre, yung parangal tamo kang apong tali, king kayang aldoning kapiestan. And today in this Mass, we will be inducting pasalamatan tamo po in karelang pamanangu, getting obrang iti, bendisyonan sana ni nga pong Ginoo. Gampanan tamo ing rito ning pami talaga, kareng kakatamong manimuno, king Fiesta Committee 2026. Ngeni po, gampanan tayo ing rito ning pami talaga karing katamong Parish Fiesta Committee 2026 king parokya ng Santa Catalina ning Alejandria. Ausan tayo po ngeni kakatang Parish Pastoral Coordinator, Sister Agnes Garcia, bang ipresenta ding may piling opisyales ning Fiesta Committee 2026. Bang ipresenta laking kura paroko anyoran ming kayang bendisyon. Mayawos lang tunggal-tunggal din ng membro at opisyales at makisabi po na muntala kining harap altar. Oreni po ding miyembro at opisyales na ning Fiesta Committee 2026. Fiesta Committee Chairperson, Michael David Sarmiento. Vice Chairperson, Sara Enriquez Talavera. Secretaries, Edna Santiago, Jonas Pineda, Hilda Gamulo. Treasurers, Annabel Beltran, Abigail Sarmiento, Joan Fides Olalia. Auditors, yours truly, Agnes Garcia, Mary Claire Cabrera, Valerie David, Emily Guanzon. PROs, Lorna Tyson, Socorro David, Dolly Sibal, Rosita Medina. Denganga pong ISCAP Chapel Pastoral Council, ISCAP mandated organizations. Committee on Events and Parish Activities, Mr. and Mrs. Ruben de la Cruz, Bernadette Santos, Patrick Isip, Yancy Salalila, Soren Ramos, Joshua Lumanlan, Rainer Baloyo, Budi Malyari, Brian Salta, Gilbert Duya. Documentation Committee, Nicholas Francis Timpug, Engineer Christian Escoto, Tristan Kelly David Cunanan. Committee on Logistics and Peace and Order, Engineer Glenn Lansangan, Barangay Captain Vincent Lusung, Barangay Captain Ronnie Mercado, Barangay Captain Arturo David. Oreni pong makatukila pong advisors, Reverend Father Eduardo De Leon, Senator Lito Lapid, Mrs. Marisa Lapid, BM Pritchard David Dizon, Honorable Mayor Jean Venson Capil, Mrs. Lenny Capil, Honorable GM Mark Lapid, Honorable Councilor Maynard Lapid, Mr. Noel Emilio Aison, Mrs. Emerenciana Chongco, Mr. Mok Talavera, Mr. Nesen Lumba, and Mr. Charles Vincent Sarmiento. Ikayong may talagang Fiesta Committee 2026 at ikayong eniketi bang pakibatan nyo lang mipnong katapatan din ka kung maging kutang kaya kayo. Anyawarang kung ening itasyularing wanan yung gamat. Ikayong may talagang Fiesta Committee 2026 ng kakatamong parokya. Makasadya at mangako kayong ibiyeng sarili, oras at kagiwan bang ating kapag sadyan king daratang akapiesta na ning maltang patlunan iyapong tali.
Opo, makasadya at ipangako mi. Makasadya't mangako kayong maging tapat karing tungkulin nyo para kaniting parasan na ning selebrasyong kapasalamatan king maltang patulunan ni Yapong Tali. Opo, makasadya at ipangako mi. Makasadya't mangako kayong gampanan lang mipnong lugod ding balang maging aktibidadis naniting kapag masosyan king piyesta ning maltang patulunan Yapong Tali. Opo, makasadya at ipangako mi. Manalangin tamo. Makatalakad kami arapan mo, Banal na Espiritu. Abe-abe, ikang kabud mo makakay. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ang kiring puso mi. Ituro me ing sukat ming dalanan at nung makanano mi ang pamaralanan. May na at makasalanan kami. Emo kami pabusan maging panibataning kaguluhan. Emo paboren ni dalana kami ning kamangmangan. Padulong king maling dalan. Ninging pangabaydan. Ilasya na ring dapat mi. Akit mi sana keko ing pamisan metong mi. Ban kanito makapaglakbe kaming miabe-abe. Painturo king alanganggang die. At kami malili king dalan ning katutuan at ning matulid. Iting dalangin mi naman king kaya kaming malapatro na Yapong Tali. Itinganadwan mi keko, ama ni Gobra karing sablang lugal at panahon, king kami tunganing ipa at ning anak, manggaman king alanganga. Amen. Ngeni po gampanantaya ing pamanintriga at pangapresenta na ning Vara Alta na ning parokya tanda na ning hermanidad na ning daratang nga kapag masusyan king kafiesta ning nuwan tang patulunan nuwan a Santa Catalina ning Alejandria. Ausan miya po ing PPC Coordinator ning parokya, Sister Agnes Garcia, at ing Katangkura Paroko Reverend Padre Eduardo de Rayon, para king pamenintriga ning Vara Alta karing Fiesta Committee 2026, apanimuna ng Brother Michael David Sarmiento at Sister Sara Enriquez Talavera. At bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos, singib pa, anak, at Espiritu Santo. Agkatanda ko pong marap karing kakatamong abe talasimba, rempong bayong Fiesta Committee, ning kakatamong parokya para king pamagsadya tamo king paratanga kapiestan, at founding anniversary ning kakatamong parokya. Palakpakan tala po. Thank you, Michael. Thank you, Ate Sara. Thank you kay kayungan po. Magbalik ta na po kareng luklukan tamo. Talakad tamo po. Kalupa na po ning dati. Emo kabud bendisyon ning tanggapan tamo. Pati agwa bendita. Manatili tamo po kareng kakatamong luklukan pa mo. Ingino manatili ya kaya kayo. At keka, antimurin. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos. Singib pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayari na po yung kakatamong misa. Umetamo, king lugod, ganaka, pamanyaw, at king pamagsilbi, kareng tao, anting pamagsilbi tamo, king apong Ginoo. Salamat, King King Diyos. Panginoon,
Maya pabak po, agkatan ko la puring Fiesta Committee 2026. Namuntala po kining harapan for a group pictorial or picture po. Pasibayo po, agkatan ko la puring Fiesta Committee na umela po munta kining harapan para king photo op. Dakal pong salamat.